Modar siapa mah? Awan Cimot. Jongos, sini. Sekarang kamu ke sana. Sudah, sini. Cepat. Bedus Belanda. Mat. Belanda, Mat. Mana? Itu tuh Belanda tuh. Kamu asian orang balik we. Sama. Ayo laki wae bulu. Ngilu orang ayo. Mulai kau orang masih asik balik ke aku macan orang itu bisa gue tadi. Mana wae nu gelis teh seri atuh. Hei. Angkat tangan. Angkat tangan. Hai, baru mau tangan. Dibalik nih. Kita suka wah. Wah. Nanti kan we. Enggak mana teh. Paen sia enak. Nah, siap benar enak. Ayo enak jadi enak. Saja baru teh. Wah, si aduh ke digebugar ku bahagia saja we. Ayo mampir 3 orang nanti. Wah, diperik sia. Aduh, capek aduh. Jauh. Sehat ya, capek aduh. Aman, alhamdulillah, selamat. Mana teh? Tadi bingung pakai. Oh, eta. Ini si Cimot. Wah, dia langsung dia. Teka beri ke si Adua. Teh kemana nasib si Boma? Angkat tangan. Aduh. Sia. Ampun. Baik itu. Ampun. Balik sia. Maju. Cing, tangan deui. Ayo maju. Ya, Ampun. Ayo tobat, Mang. Ampun, Mang. Aduh, biarep. Iya, biarep. Iya, biarep. Ampun. Aduh. Iya tah, pengkhianat kampung teh. Sawae nu ngiluan sia nu hianat. Si Boma, Mang. Si Boma. Mana si Boma mana? Tas ke si Adua. Si Adul. Bagian mana sih kurang ditemak dah sila. Ampun, ulang. Gong. Selamat. Balik kan itu. Dongseng. Mana itu anak-anak? Belum ketemu juga. Balik kan itu. Ampun. Ayo dulu. Ceng. Kenapa ya? Bucat pasti lah. Astagfirullah. Sana nembak gitu. Ke tangan. Mas, kamu pergi. Makasih, Tuan. Ampun. Diam kau. Ampun, Ma. Mati kau. Ampun. Dia mah reda, dia mah.
Dia mah heureuy, dia mah teu tina naon teh. Apa model teh ayeuna mah. Urang mah. Aduh, mau pakai punya belanjanya. Wah, saya dia itu. Wah, kopra buat teh, wah. Ampun. Buat beli. Tolong. Gambut yang tiga. Iya. Makan nanti. Satu, Babet kurang. 2, 3. Modar Walanda teh. Kantu neng ngalegeg bahasa Wasing Song teh. Emang gitu di paeh. Weh, Juga teh saha? bisaan mana Hotel. Oh, Tong disangka hotel. Lain deh. Tuman. Heeh, nyata. Tadi teh si Cimot, nu pengkhianat teh. Wah, si Cimot. Aya lompatin kabur ka mana euy. Teang tuh. Ka mana? Ah itu sugan ke mana? Heeh, nyata lompat kan tadi mah urang keur pakpik waktu puguh. Jika nama ka belah ditu euy. Ayo urang teang ke. Ayo. Kopra, tuh si Cimot tuh. Wah, keur urang tembak di dieu. Bismillahirrahmanirrahim. Sangka orang mana santai. Belanda. Sok maju. Berhasil ya. Yuk, baik. Dul. Adul. Di mana? Duh. Kana wae maneh? Aya aing geus bodalan si Boma. Kieu dua, urang melang ka maneh. Can modal ya si Boma teh. Moal modar teu puguh-puguh si eta mah. Ilmuna luhur, pangna Belanda nyomot si eta oge daek mayar. Eueuh tandingan di daerah urang mah. Wah, cek saha aing paeh. Eueuh teh dituna si Boma paeh teu puguh-puguh. Bener tuh dua. Bener. Layanan. Ayolah, ayeuna mah urang gelut deui. Bereskeun nu tadi. Siap. Aduh. Biar kayaknya ya si Rawi urut tadi ketinggalan kalapa. Sangkaan santri dua mah aing modar. Kelaanan aing hina modarku ketinggalan kalapa mah. Aduh, saha itu weh. Cigan keur garut. Talak-talak masih gak si Boma eta teh weh. Ayo buru langsung siap. Bener si eta. Wanian ngelawan si Boma. Cewek oge. Saperduan cuma nena tuh wani. Oke, lu bukan nawis. Aduh, wani. Bener deh kak,
si Boma jika kabur gitu. Boga naon eta si Adul. Jika apret-apretan eta si Boma si Adul kebuat. Mana siap Boma daguan? Tong ikut campur. Urusan aing jeung si Boma jeung maneh. Beri ngomong sama ku aing. Jagoan lu. Muar si ayeuna. Mainah, tinggal ngeceburkeun, ceburkeun. Ceburkeun. Dua. Ayeuna urang laporan ka Ustaz jeung ka Komandan Dirman bahwa si Boma geus modal. Ayo, ayo Dit. Yuk. Moal hirup deui si eta mah. Ya si Ucen deh. Cen. Ang hotel. Ya. Gelek kena deh. Merdeka! 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 Lain dia sih udah bisa aduh itu. Weh, Tuh. dia emang aduh. Eh. Tuh. Dia udah ngariu nih dia. Aduh. Nyeri. Mesti cuma deh. Merdeka! 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 Salah Pak. Sager. Merdeka! Nah, saya nama kita. Ayo, orang ke Pak Ustaz jeung ka Komandan. Lihat angkat Ayo, dia angkat ayo, dia ayo. bantuan angkatkeun. Ya, bawa. Lalaunan. Lalaunan. Ayo, orang ke Pak Ustaz ya nama. Aduh nyeri. Aduh. Aduh. Ustaz, itu Ustaz datang. Mana Sep? Alhamdulillah nih, Komandan. Ari Kang Adul teu kana naon? Itu kena naon sih. Alhamdulillah Kang Adul selamat. Syukur atuh. Oh, udah teu kana naon? Ente Neng, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia ge selamat. Syukur atuh kitu mah. Sakedap akang mah asa nembe ningali ka Neng nu geulis teh. Saha jeung Neng teh geulis? Edo abdi mah. Oh, Edo Neng teh nya. Akang iku naon atuh? Tadi teh akang teh katanya baku Walanda pas perang Neng gitu. Ih sakedap lagi. Nyeri ieu teh nyeri teh. Lalaunan atuh lalaunan Edo lalaunan do. Aduh. Tah eta tah. Tah gitu. Ada rose nih ku Edo mah. Lalaunan Edo lalaunan.
Dipacaran gitu nih dong mah. Alhamdulillah Pak Ustadz, perjuangan barudak teh ternyata hampir sia-sia. Komandan. Mudah-mudahan atuh kampung Cikirai tiasa aman salawasna Pak Ustadz. Amin. Amin. Aya nama orang doakeun we, mangga atuh ke Pak Ustadz di eta doakeun mohon. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Rabbana atina fid dunya Amin. hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Amin. adzabannar. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Tong dikit aing bisa modal ayeuna sia udel aduh. Ningali pembalasan aing. Kamu kenapa, Jos? Kejar mereka. Kenapa kau? Saya nggak peduli. Pedom saya akan beratakan semuanya. Ayo kita kembali saja. Kita pasukan lagi.